pagkit niyang Alberti natari pato iti dingwen pakulina lang nasken atulate awan kanyan at banog inadoleta at sumalok oray maka sinit pa iti pudon nakarat kadalata oray alda sa gubanit na agpastro ng iti panakainanana basta niyang Alberti sala sumang pet no timelemen natikayat na rumang ay panabiyagay mungalpas tirara epen apa nagbirok pangkedanen ala tiro dandanin panagkaapaten yang apay tanaliday taapagam nalpay iti naamwam ti presyo iti pagay ni Uncle Berting di payumesem na panpekit di nakiinumen ngem kunan na sumulitak lunex grabe sumarunua pa nagtatalon la efek sikakit ni maton doble pa ti presyo ti abono awan pa'y dan regasyon de gasolina iti panuno ni Uncle Berting nang saldan taltalon di nanisa ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang agbasbasakit ng asawa nagragsak ti pangkasan na balisaritang em nalakunan ay may sanga etarya basta niyang Alberting sala sumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen adap ko niyang Alberting subayan ang pagpagkatsen ala tiro madlawalo makayen adamay sa amalem nakita niyang Alberting nakatugaw agam kape nakamulele awanen iti matalon inaamin analakon awan peget ken kwanen mangtari paton napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting dagiti anak na agrama na buko na nang daran na daan na panding misita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kuana ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ibrana
pamakawan ko jak may panamnama. Nunam na madinakon kasapulan siya kon tay lipatan. Laglagi pem awan tinagkurangak ken nagpasulat. Tatuy ayat nga inpariknak katawan umatap. Ngan tingin subad mo dasaem ken limdo pusok ti sinugatam. Apkes ken panaas tinaklinakam ken kaaman ang alilaw. Unaragsak ka, di ta sidong na palubusan ka nga ron. Ngeno dumtengko, aldong nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnama.